cao tập bùng khổ thà thêm núm ram trong cao tập bùng khổ thà cái gì hết lại hydel project electric power sim số nó mun lá tắc mày kan mẹ cả hi kan lại hi khổ thà chúng nung sọc anh kan thang kha kan thang mi khu khổ thà sang về lại chu ni kan thi đara chuan Mizoram direct fall kan ti tui khổ thà tlang pop sang ver nia hiat ani hết lại mun lại hian P&E department ten tui khổ này power an siam chuka hết lại hian hydel project liền tắc kalpui anh hết lại cao tập bùng khổ thà le hết lại về ram chung chang an power siam chu chung chang te tôi report tôi kan siam le don ani cao tập bùng hydel project hi then lum ram chung ni in hydel project hi kum sang hi panga mei ninga khan man thei tura hon ani kol petha hi megawatt thum siam sok thei tur in ruaman ani kol petha megawatt khat le point nga siam na khol pani bun ani kan huang hian helai mun en kol tu te hian tun din huna hian kol petha an siam thei tam lai berin megawatt ni le point level an siam chu thin thu le har sat na lian nutuk tun din huna an nei lo thu an soi ani cao tabung hydel project hi tun nai khan P&E minister pu arlazil lian chuan amuna hian atlo kan riat angin Mizoram hydel project kan nei te mun sang ami te powara min chom ne tok lo anga alan na te tin heng hydel project dang bot sai de aya hydel project omsa ti chang kluna ti len te po ram khoi tu tel ruwa chuan nia riat ani thok tu ten an ha tho dan te an malak dan te kong sang ten no chil fi ani huang hian cao tabung hydel project hi leng ki sang tak manga ruam han ani ti kan si cao lui tlai muna khuanu siam rem tak mai lo omsa chu P&E department te hian lengkir saklama ko pin he tilam among lam lengkir thlang lama power house power generate na tur mun lama room man na siamin tui thachak na mangin power megawatt tam tak Mizoram tan an siamani ti kan huwa me hetlai kan thlir mek lai hi power house chu ania tin hetlai tui kho tha kan hu te po hi kau lui P&E department tara an khuwa rong kal zel hetlai power house bula kho tha hi ani amoi ani ti chuan kan thiat angin cao tlabung mini hydel project chu ti changklun ani theidan tu te chi kong sang soi ho ngal ani tun din huna helai atang hian kol peta siam chu tam thei lai ber hian 2.4 megawatt vel an siam chu kan ti athok tu te chuan an soi ani ole khati song kha cao tabung kho tha kan ti hetlai hydel project report toi kan siam thei chu ani cao tabung kho tha atangin lomaral te di ground report